ni wowe nkeneye twigumanire umfata nkomeze mbimenya simba nararize ngo iyo mbimenya simba naratinye iyo mbimenya simba nararize iyo mbimenya simba nararize. Amazina yanje ni Dusabe Gentil Mutabazi. Ikintu nakunze cyane Kigali ni imisozi, nize gukatuza ariko n'abantu baho barakundana cyane kandi abantu bose aho bagenda bakuramutsa, ndakunze cyane ndaryoherwe, ni byiza kugaruka hano iwacu. Ikintu cyantunguye cyane agira ngo ni imvura yaho, imvura igwa nk'iminota 4 karangira ariko ikagwa ari nyinshi cyane, ariko najye nagikunze ntago ari kibi cyane. Ego nanjye mfite gahunda yo gukora indirimbo zanje, nko muri uyu mwaka hari nka 3 mfite gusohora, ariko biraje biri mu nzira. Ngira yitwa Gendana Nanje. Okay. Ngo ni wowe nkeneye twigumanire umfata nkomeze nondekore, ni wowe nifuza ngo twigumanire umfata nkomeze nondekore. Natwe turabakunda cyane, mwakoze kureba, kandi ikindi mukomeze nyine mukurikirane indirimbo zacu, hari ibindi byiza biri kuza mu nzira.